Začnemo s podelitvijo prvih treh mest v fan klasi. Kot tretje mesto Sandi Krstič. Ti gor piše. Bravo, Sandi, bravo. А маму? Подожди, ты еще рано. Ты с мамой пойдешь вместе. Ты с мамой за речку пойдешь. Подожди. Second place, drugo mesto, fan klasa Tomaž Eržen. Včeraj je bilo mrzlo, danes zjutraj je bilo mrzlo. Jaz pa ne, zapravo mrzlo. And third place, a member from Adrenaline, so our man, Tadej Krevh. Bravo. Давай свой ножками, ладно? Мама решила тебе. Ты же большой, да? Čestitke vsem trem. Let's move on, gremo naprej. Sport class. Third place, tretje mesto, Tomaž Eržen. Again. Še da hiti umažena. Tole pa na tomu te interesila. Second place. Drugo mesto, Stojan Krajnc. Bravo. Ти pa prvi. Šukem prvi tleh je žala. And once again, first place, Tadej Krevh. Bravo. You have another race all this week. Imaš eno dirko cel teden in mu želimo sreče, da bo tudi na tej dirki stal na najvišji stopnički. Hvala. Sedaj prihajamo v glavni klasi in sicer najbolj močni, tretje mesto, third place, Tilen Ceglar. Bravo, bravo, Tilen. Ne, nisem dirko. Ne, nisem dirko. Smo ga krstili za kobariško strelo. Second place, drugo mesto, Dušan Oroš. Bravo. Ты с мамой пойдешь. Дядя. Да, ты с мамой пойдешь. Joj, ko ni vsakih ne vprašati. Nekaj sprašuješ, no? Сейчас третий придешь. And first place, Bojan Gabršek. Bravo, Bojan. Fant je imel pred kratkim zlomljeno nogo in vseeno tekmoval, tako da je bravo. Čestitke, bravo. Bravo! Ne vprašaj, kako pleš, 100%. 100% ne smehale vprašati. Tuna, kaj ima Tilen tebe. To je stabilno. Joj, Tilen.
Zdaj imamo še predstavnice nežnejšega spola. So have a prize giving ceremony for women's also. Third place from Russia, Anastasia Engelson. Bravo, Anastasia. Drugo mesto, članica društva Adrenalin, Lara Leban. Bravo, bravo, Lara. Prvo mesto, first place, Nao Takada. Bravo. Japan, Japonska. Поставь, сфотографируй, ты пойдешь играть. Смотри, мама там стоит. Kaj? Ne greš potuš takoj. Nekaj gremo takoj zelo naprej. Tako, nam je še preostalo klubsko, se pravi tretje mesto, bomo samo poimensko, Adrenalin Gornje Posočje. Bravo. Drugo mesto, Japan, Japonska, bravo. Bravo. Ja, skupina, klub. Japonska 1. Tako. Japan 1, yes. And first place, prvo mesto, KL Vrhnika. Bi prosil nekoga iz KL Vrhnike, da pride. No, Juri. Ne, pa nisem jaz sklenil. Kako? Aktualni svetovni prvak, prosim, lahko prevzameš nagrado. Ne. Pa Tomaž tudi, prosim. Se sklenil gledalci. Juri, ti pa nisi da kar zelo napisal. Darilno nagrado so dobili, da pojdejo z raftingom po Soči. Bravo, bravo! Sam tisto vino je pa za pa tam, ne prej. Bravo, Vrhnika! Še glavni del, se pravi, imamo še nekaj lepih nagrad, katere bojo žrebane med vsemi tekmovalci. Zdaj bi pa prosil mogoče enega otroka, da bi prišel, da bo žrebal ven nekoga. Ule, sedeš li, ojo, kaj bi je tako. Je rekel, da me trafijo, odrasli greš, da Pa bi prosil še nekoga. Vanessa, boš prišla ti? Ajde. Tisto daš pa emu pa naj žrebal. Boš gledala stran? Imamo, ja. Tam pa bo? Boš ti? Tadej Krev! Se bo rabo prikolico zodpeljati. Stojan Krajnc. A bo še? Joči Hajači. Naslednjega imamo Satsuyu Sakai.
Mitja Jug. Je? Je. Špela Šterk je ni, se pravi naslednji. Anastazija. Tilen. Ceglar. Kapo budu. Naslednji. Nakagawa. Tomaž Toplak. Simčani. Naslednji. Pavel Titov. Bravo. O, šljapa. Thank you. Now. Marko Novak, ga ni več. Sandi Kristić. Dušan Oroš. Jaj, kako majce je dobil. Augusto ga ni. In mislim, da je to glavna nagrada. Lara Leva. Lara, bravo. To pa je. Lara. Še ena nagrada. Mislim, da smo vsi polnoletni. Toshihiku Uita. Toshikitu. Hvala vsem tekmovalcem in vsem, da ste se udeležili 10. lige Rin in upam, da se vidimo tudi naslednje leto. Hvala.